Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, Saudara. Saya Cynthia Rompas. Timnas U23 Indonesia terus latihan di Paris, Prancis dan siap menghadapi laga play-off melawan Timnas U23 Guinea. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, menyebut ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Timnas U23 Indonesia terus melakukan latihan dan berusaha memenangkan pertandingan play-off untuk mendapat tiket Olimpiade Paris 2024. Menurut pelatih asal Korea Selatan ini, adaptasi makanan hingga kurangnya waktu istirahat menjadi tantangan pemain. Tim pelatih berusaha menjaga kondisi pemainnya tetap fit dan cepat beradaptasi dengan cuaca di Prancis. 선수들 장거리 여행했고 피곤하고 그래서 회복하면서 부분 전술 훈련 이 정도. 지금 보시다시피 옷도 우리가 두툼 잠바도 입고 있고 상당히 온도 차가 심하고 해서 선수들 몸 관리가 상당히 중요하고 지금 어떻게 보면 영양학적으로 상당히 지쳐 있고 하기 때문에 선수들이 그런 관리 그런 게 가장 중요하다. 그래서 지금 최대한 선수들한테 컨디션 조절을 맞춰주고 있다. Pelatih Timnas U23 Shin Tae-yong menyayangkan Justin Hubner tak bisa gabung karena Timnas tidak dilepas oleh klubnya. Namun dengan skuad yang ada, Shin Tae-yong bertekad akan kerja keras untuk bisa lolos Olimpiade. Sementara itu, Rizky Ridho absen karena harus menjalani hukuman kartu merah yang diterimanya di pertandingan semifinal kontra Uzbekistan. 기니전은 우리가 생각보다는 스쿼드가 좋지 않다. 지금 수비 라인이 거의 무너져 있는 상태고, 그러다 보니까 있는 선수 같고 마지막까지 최선을 다하고 좋은 결과를 가져와야 될 분위기다. 풀어주지 않아서 경기에 출전을 못하는 것이고, 클럽 입장도 있는 거고, 그렇지만 우리가 마지막 한 경기밖에 안 남았는데 안 풀어준 거에 대해서는 좀 섭섭하다. Jelang lawan Guinea pada Kamis malam, Garuda Muda mendapatkan amunisi baru untuk menambah kekuatan lini belakang. Alfeandra Dewangga kini sudah ikut berlatih Timnas U23. Kehadiran Dewangga akan mengisi kekosongan lini belakang setelah ditinggalkan Justin Hubner yang kembali ke klubnya di Jepang. Dan Rizky Ridho yang terkena hukuman kartu merah di semifinal Piala Asia. Orang tua bek Timnas Indonesia Pratama Arhan di Blora, Jawa Tengah berharap kemenangan bisa diraih skuad Garuda Muda. Ibunda Pratama Arhan, Surati, meminta pemain bekerja keras untuk memenangkan laga nanti malam. Kemenangan mutlak harus diraih demi mengamankan satu tiket tersisa di Olimpiade Paris. Surati berharap para pemain bisa tampil all out agar bisa membanggakan Indonesia. Untuk Arhan dan kawan-kawan tetap semangat, pantang menyerah. Siapapun lawanmu, kamu tetap harus bisa, dan ini kesempatan yang terakhir buat kalian. Kamu tetap harus bisa. Semangat. Tinggal beberapa jam lagi play-off Timnas U23 melawan Guinea dan laga ini menjadi peluang terakhir Garuda Muda untuk meraih tiket Olimpiade. Alfeandra Dewangga menambah amunisi baru untuk kekuatan lini belakang Timnas U23. Kita kupas dukungan laga